Ako nimba ari umuntu, nimba yaringirwa umuntu, nimba ari wa muzimu sinzi bisaba kwita buri mudayimoni umuzimu. Kumwitaba rero guhita cyare mwige mutera gatebe mwige mukubitaho comment like share. Yaba maze ntiwareba ibintu byabaye birebire sinzi byayoberanye. Ibintu byabaye birebire byayoberanye byatiye amayobera abantu batandukanye nanjye byanyobeye. Gusa sinzi byanteye ubwoba. Murebye ngo yaba mazre iyi shusho uyu no umuntu cyangwa mumbwire formula y'umuntu yakozwemo. Uyu muntu mbese bura umuntu nk'uyu nguyu yabakomoka he mumbwire. Je numiwe hirya no hino bagutabaza ngo yamaza abantu ntiwareba byandenze ngo ni umuzimu baturutse mu Buganda. Sinzi ko bishoboka ko nawe waba utari wakira ko ka audio ndetse n'ishusho ye, ariko ngo yamaza abantu kabisa, ariko bica bari guhamagara WhatsApp bakaba bitabye Imana da bakaba baragiye. Iyumvire nawe. Nashakaga kuguhereza imbuzi ngira ngo witondere uyu muntu nazaguhamagara akaza yishusho. Rimwe azanga ari mu Kiganda avuga Ikiganda nyine tubabaye mu Bugande mukomere cyane turanabasuhuje. Nge wanyine wari ukomoka nyimizimu. Hanyuma rero uyu muntu ngo akomoka mu Bugande. Nako nimba ari umuntu, nimba yaringirwa umuntu, nimba ari wa muzimu sinzi bisaba kwita buri mudayimoni umuzimu. Kumwitaba rero guhita upfa igihe uzabona uhamagawe niyo nimero, cyangwa se namwe mu guhamagarwa kuva saa 7 za nijoro kugeza saa 9 saa 8. Close up. Mwiteho nimenye. Uyu muntu akajije umurego ntabwo atuje nimba ino muzimu, ndetse aziyadukiza n'abandi bameze nkawe kandi nanone bari n'abatambutse. Yaba mazi. Nawe numvisha bakuvugana mu Burundi nabo ngo byabaye ntawamenya. Gusa nuko mwirinda. Ariko ko dutwara ubugingo we. Mwicare mwige mutera gatebe mwige mukubitaho comment like share. Kugira muje mbona n'izindi video zikurikira. Murakoze, ciao ciao.